all political party cigu pepin pen socio culture organization kadua cigu pepin pen ilitum common isi memorandum itu nangku bangke cerai lo tiba hitam apia bangke na hanatum bangke idun tali ave ni la persona ave alangke hempre ki pija jakong ave jara ave jadi tum bangke la bangke aja kong ave tahai bas she can forward to recommend for creation of autonomous state naten cabinet la metha government pan alangli suggestion chipin so ni dam lo long lo si alangli tum ni ha teng penal litum par suje pan recommend lo itame la bangke so jakong kasi constitutional is your right to so right pensinil itu bidun ini cuma demand bang register back nang ko or responsibility bang itu so permanency ni itu atumi DC bang jingwai long lo kita bang ni itu DC plus dam lo dam sini itu nama ke itu dam serang itu elhisi dam po si maksudnya